Udruženje građana Nacionalna avangarda poziva sve organizacije civilnog društva iz Srbije koje se godinama deklarišu kao zaštitnice osnovnih ljudskih prava, da se konačno oglase po pitanju dešavanja u Crnoj Gori. Sramotno je da su se na početku protesta protiv usvajanja zakona o slobodi veroispovesti brojne nevladine organizacije i predstavnici građanskog društva utrkivali ko će pre označiti zvanični Beograd kao katalizator nemira i stvaranja nestabilnosti u Crnoj Gori. Osuđujemo ukidanje prava na rad i osnovna primanja kroz otpuštanja građana sa posla, a sve zbog mirne borbe za verska prava. Pod ovim mislimo na Podgoričanku Draganu Milović, koja je otpuštena sa posla zato što je učestvovala na litijama i pretnje otkazom policajcu iz Bara ili iz Zekoviću, jer je nosio časni krst. Ovom prilikom Nacionalna avangarda javno poziva autore Apela 88, Helsinški odbor za ljudska prava, građanske inicijative, fondove za humanitarno pravo, dekontaminacije, građanske slobode i ostalo, da se konačno izjasne po pitanju iživljavanja države Crne Gore nad svojim građanima koji se izjašnjavaju kao vernici Srpske pravoslavne crkve.